Dobrodošli nazad, dragi gledaoci. Danas ćemo se uputiti u antički Rim kako bismo istražili život i nasljeđe jednog od najpoznatijih rimskih političara, govornika i pravnika, Cicerona. Marcus Tullius Ciceron živeo je od 106. do 43. pre nove ere, bio je istaknuti rimski političar, filozof, advokat i govornik. Njegov utjecaj na političku i pravnu misao ostaje duboko ukorenjen u istoriji. Bio je poznat po svojim izuzetnim govorničkim veštinama. Cicero je bio i pravnik. Njegovi traktati o pravu i pravdi imali su značajan utjecaj na razvoj pravne filozofije i moralnog prava. Njegova filozofija, politički principi i retoričko umeće utjecali su na mnoge kasnije pravnike, filozofe i političare. Hvala na gledanju. Ne zaboravite da se pretplatite i ostavite komentar sa svojim pitanjima ili temama koje biste želeli da istražujemo u budućim videima. Vidimo se uskoro.